Ikonai besuk mangka. Kaisa kaini kaitam kaibri kaiba kaidok. Pungkaham jotono ang tabuk muy songui tongo. Bati ma belai no baza kaimani. Ang aspun songga aku bati ma belai no teke. Tini no first. Tini ka China sinay ombay na mai. Taipung ni jaraba. Nahari besok lain cikun ni simi. Kotor ke. Kaisya kaini kaitam kaibre kaiba kaidok ang temalia. अब हार बरानी से ना थाइपुं हंकाय हार बरानी थाइपुं हनै जों बुं फारि जाक हालाबो बुफाङाबो ने बेलायखन थगो चिकन के दिनै के ट्राश नाय अबनो के तांकुला हनु तांकुलावा मबु तांकुलावा नु के yang तलावा हंकाय वा मिलिक Kuyang uwa malik. Muya hak ketena. Ikut ke satong khoro. Tol ke tong kho. Tolan ke tong na. Redik. Awong ko le. Majilo ka. Tong khoro. Ngon hanya nai. Je am hai. Wa kera kerja or ke asaya am hai. Ika chicken. Muska. Muya chicken. Henda. Gudok sai man mo. Pagi. Haidi. Taipung gus rimang ka sakam tu. Ma. Athai ko mon su ko na khalasa. Rame di sini kai cuma kalau sa. Taipung ko bubur munai sha. Mil gaya. Muya mang ka mo gudok chashi nai. Paigena obo chikun dia nai tho. Wow. Moke ani ikonai di besuk mangka. Kaisa kaini kaitam kaibri kaiba kaidok. 6 damu ya. Ko la sa. Biko. Abbe sara hujogi tong. Da phaidi. Yang ade. Hello nongta. Redik. Yeah, jor daga ke. Mail malah ko. Tikriya. Yang ke anros beleng. Kubu hok zaya. Ambagai thaya ke. Muya hak ketui omono ke caya omon tola si muya hak ketui manu ketui. Ang utinin cemanu dada sawi. Yang basi khak suka aku. Basi man suka yang go iko. Wah, asuk mangka muya hak ketui. Om ketam muya basi apa? Hah? Apa? Bambu. Oh, uwa cikon aro nina. Suganang. Om keto tangkula. Abu wasur. Oh, mau wasur. Tangkula biang sangka. Tangkula yang seko. Iya, wa tangkula. Muya kotok. Om jatuh ni muya kotok. Oh, bambu ke kawan kisah. Haya. Kaya na. Abu hok bahak warna kia tabu. Inkie omo dada aguli telang nai. Ang kisah narang nai. Basi kisah narang nai. Na petum. Yang. Nani dada tangka aguli wa. Tama. Helmet si pokok tong ba. Tata.
Sogi ke phone khaidi. Tabuk ang skincare khainai. Abo hungke ang horo phulo. Hungkai omorok hungkai ani omong ke scrub. Omorok tabuk khlaija glak. Tabuk just omorok phulnai. So tinin samung rok pai kha ani hingke tukui bo pai kha hingke tabuk tam khainai tabuk hingke skin care khainai kisa skin care chung khaina nango tamni hinmale skin care kaham ke khaya hangkai chung chini skin nostong thanai damaging thanai wrinkle rok datino kalainai hingkai datino tam hinai fine lines rok kalainai hingke tabuk ang toner fulnai toner ani kha oily makhang belai kheno oily ani thok non khoru makhang ni amba hino rogano makhang glow unguni sana badabo oily ni bagisi inke abon bagai ang toner fulo plum ni green tea obo oily skin rong ni bagai best inke abno nang taw use khai tango inke tabo full gana noro cotton by full na ke to fully mano gang ke to yak banyo fulo kolom mani kolom ti se phai tom kha tender na hangka wono rok ham ke khana galak ke obo omo tabuk ran gatheng absorb gatheng skin by ke obon ya golo hangke ang 5 minutes tonni nai 5 minutes tonni nai ang obono kabon ya golo hangke ang moisturizer full nai hingkai tabuk omo dry ngathang 5 minutes later hingkai tabuk ke moisturizer full nai moisturizer sing full na nango jeng jini skin no hydrate ke tonna nango abon bagai moisturizer belai ke no full na nango jesek pan oily skin nthung please no moisturizer no skip ta khaiji hingke ang moisturizer hingke simple ni hydrating light moisturizer fullo obo belai ke ang hamjaka ani oily skin ni bagai ekdom kaham o moisturizer hangke norok bo if oily skin rok tong khangkai te sensitive skin rok bo omono full mano tamni hinmala oro kuno fragrance gurui kitcha pana fragrance gurui rok ni skin allergy inglak hangkai norok full na ke fully mano norok obo bor manai hingke naikao simple moisturizer nei search khainai di haipeno out of stock rok ngui thango amazon rogo to tong nai di naikao hingke omo brand ni simple brand ni out of stock mang thang ani obo paya khu omo pai khangang te sha obo no obo pai nai obo no full nai because ang obo belai khan chaja ka gatabuk full grana koloma bagai mo khango hanchi kolom tei phai dong hingke totrao phulna bota pok dinaro totrao phulna nango hingke moisturizer phulbai kya ang obno 5 minutes toni nai aboni yagulo ang sunscreen phulnai hingke tabuk 5 minutes ingrathang hingke tabuk sunscreen phulsinai amongkha re-equil ni sunscreen use khai tongo tabuk ang obno belai khana chajagi tongo obo kitchapa no ani makhang no oily khaya hingkai norbo if oily skin tong hangke o re-equil no paiman no sunscreen chung phulna nango salo nog ni phataro ongkhorna rok hingkai please sunscreen fully nongkhor baidi because sunscreen fulia hangga chini skin damage ung thanai satung ni hamya light by UVA UVB omti hai rays by chini skin nostong nai even skin cancer phanong na tongo sunscreen ni importance haimana nango borok rok hingke abono sunscreen full di please sunscreen no full by di phataro nongkhorna furu satungo sunscreen fully nai 30 minutes tongdi nogo abon pore se nongkhor di phataro because sunscreen chini skin no absorb na nango hayada ngai nang sunscreen phulma logi no nang phataro nongkhori thanga ngai abo tei kuno kamu chukliya so abon bagai kisa khel narak di gang tabuk sunscreen no full grana
एकदम सातुंगो एकदम सातुं जांग जांगो नंखरना हांगाय सनस्क्रीन किसा फुलमा बायंगला गोबां फुलना नांनाय जतो मोखांगो न नांना नांनाय काहाम के नांना नांनाय कि आंगोबो फुलगना अमो एकदम तामना पाउडर हाय एकदम तोत्रानो बुता पोगदी इनके मोखांनि तो पाइख्या ताबुक बोसागोबो सनस्क्रीन फुलना नांगो आं हिंगे वेजलिन फुलो SPF 30 केवबोना ताबुक फुलमाना गनाय बोसागने ओ याकटक पार्ट बो सातुंगो नांग तंग उहायदा के याकुंगो बो फुलदी लिप बाम बो आनि अमो SPF गनां सिबामेट नि अमो बो सातुं तंगारि फुलना गना अमो बो सातुंगो जिनि खक्चि बो प्रोटेक्शन नां ब्लेना सातुं होइते लिप बाम बो SPF गनां फुलदी हंगाय खसै रक समसावै थांगो सातुं नां हांगे जों सातुंगो थांगांगे समै थांया दिबा याबन बागैनो खसैबो समसावै थांगो गाबन बागैनो लिप बाम फुलदी के आनि स्किन केयर पाइख्या हंगे ताबुक आं तामखायनाय ताबुक आं काइसा आनि फेवरेट चैनल आं नायनायाबो आबिर देबरमानि मनि कथक रिप इंग्लिश 5 मनाबो नायग्रोना तिनि फाइजाक आं नायजेगियाखौ गोसो नरकनि सामुं खायलायदि